Delegacija Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške zajedno sa predstavnicima NATO štaba Sarajevo posjetila je komandu za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku, gdje su ih njihove kolege upoznale sa lokacijom kao i o nadležnostima i odgovornostima komande. Norveška delegacija ovom prilikom donirala je modernu elektronsku opremu za jednu učionicu u Centru za profesionalni razvoj. I'm since a long time ago a very good friend of Bosnia and Herzegovina. I think it's my fourth visit here, first visit to this town, however, and today is a very special day because we had the opportunity to donate equipment for a classroom, and that is a part of a cooperation to support Bosnia and Herzegovina also on their way to map status in NATO. So I'm so happy for this cooperation that goes two ways, so it's always been very sustainable, and I think we'll just carry on the good work. Ta multifunkcionalna učionica je od suštinskog značaja za Centar za profesionalni razvoj, sa tim unapređuje obuka kandidata za oficire, a ozbiljno da će biti najvjerovatnije donirana i druga učionica i kandidata za podoficire. Prilikom ove posjete admiralica Louise Dedichen sastala se sa pripadnicama Oružanih snaga BiH, sa kojima je razgovarala o položaju žena u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Također, admiralica je izrazila svoje zadovoljstvo današnjom posjetom komande za obuku i doktrinu i najavila i neke buduće projekte kojim bi se nastavilo dalje ulaganje u proces obuke, odnosno selekcije i obuke kandidata za podoficire i oficire. Na kraju posjete admiralica Dedichen razgovarala je i sa kadetkinjama Centra za obuku, sa kojima je podijelila svoja iskustva u radu u vojnoj službi Kraljevine Norveške.